Which letter will be 6 to the right of 4 from the left end in English alphabetical series? Which letter will be 6 to the right of 4 from the left end left end stage the A B Q R si butang irage maramdi kantara yani stage the fourth which letter will be 6 to the right of 4 from the left end in English alphabetical series adi khoigi somja ina habdo somjina kaineba somjina right 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 sijna right end right sijna khoigi ren REND ren aduga somjina left left sina ngasai ren kana sorry len LEND len adugadi akoigi left and adudi 4 is tamaje 1 2 3 4 aduga 6 ama hapsala je maramdi left and dugi right ta right ta which letter will be 6 to the right of 4 4 sigi 4 is the right ta adugadi 6 ama hapsala je 1 2 3 4 5 6 says tare sina method 1 Silain tani je kaina do kanu ne sigi ko gi angka je sigi calculation je ko gi method kya hopia ge ne sina method 1 M1 aduga method 2 da ako nga sa hot ki do ako nga hot padari ki tawre ako nga sa hot padari mado left end hai tare left end or gadi 4 ne aduga amana right ni amana left ni aduga different different itara gadi direction itara gadi plus la ani plus akoigi 6 aduga gadi 10 tare 10 je koi kyano j ne 10 gi position j gi 10 j gi position ne leje j tare sida ju j tare 6 ina j tare 6 ina te lo je j ni maru ji sida ju j ni amana aina haning je se uning je ama method am jo class 9 akoi gi 9 10 11 12 tak hot paje asna kamai hot kya yenga ji moi coach na kamai ta ga method 3 har gel method 3 normal method ne sina method 3 sina mana first step and higher ne first step ta je ko na let ko gi start with the 6th letter with the 6th letter from the left from the left sina step 1 ni ai wali ko idau ai kana tau gitu step 1 ni from the left from the left from the left in English alphabet in English alphabet alam ni so the 6 from the left is F habdi kainan na A B C D E F ne 6 F ne mani simbiro F left tagi F ne sina step 1 ne second step ta second step ta move forward to the right of F to the right
of f ko to the right of f ko haibdi akhoi sije ngasa f lagre right ega som ne ko sije ai chumni ire khalamo sidai right sidagi kano koi form set loye sis form set loye f se kya no 6 ne ko 6 ne ba aduga som dagi right plus ne ba som chalo move to ra ga di 4 move to ra ga di 4 move to ra ga di santa re ko f se 6 ne aduga di 10 ta re ko 10 ta re ba aduga di 10 je kaino j ne ba ko si ni da ngasi jina koi gi series 1 gi koi gi concept rule ko adune ko ado concept koi gi series 1 da koi gi mung phana koi khang mani ka khale ko hai series 1 da ina thoroughly elaborate to gramina ko series 2 di ko amena koi gi thoroughly koi gi knowledge phangani ko aduna series 1 je khang koi gi series 1 je fajana yeng daga di ko 2 do koi khangwe ko aduna series 1 je yeng mom change ko aduna series 1 je koi gi series 1 ngasi je myam dong gyan tabera mani khale ko koi gi kano gi alphabet series ki ko ado series 2 thaga charke ado 3 gi matem thaga charke ko ado myam video se koi kanai khala di ko koi gi amko so remind to jeri ko ado ai channel je koi gi subscribe koi like comment ado ka tawira mu ko ado ka dong gi koi ne day ones to ko share to use ko win ko Masang series 2 galona ko quality oibo ko kan kyama ko hari tips and tricks ko koi gi adugumba pudun laksage ngasi gi matang asta series 1 loijare ko adu series 2 series 2 ga amu matang da thenaraji ko मैम वहाँ मुक्तदा मेंगना तराम नक्सरी ngasi gi kano je session je kano ni ko kano ni reasoning ability ni ko koi gi general intelligence ko for SSC gi MTS command higher secondary level ko CHSL ko CGL ko aduga bank exams ko 2025 ki ko aduga magi kano je topic se alphabetical series ko alphabetical series se koi gi ani to ko ala koi gi series ta alphabet ya koi gi alphabet ka number ko ani to ko ani ji gai sije sina chapter kanoni ko series 1 ni ko series 9 na pan semak ni ko ado sigi mangwena na kanon taranganda koi mai mark pattern je haibdi sije aina samjara ije aina maruina focus to ije kai exam no habdi jo hajar ke ko aina aduka before that ko kai aina kanoda source ka koi ada dagi phongba kano do adagi kitang single laga aina kan ta student ire ko ure yeng ko sida SSC gi MTS ko ai am the recording to ai kan tarang na wa higher recording to ramdre ai mamang gi kano do si gi khudong sam je lecture ko kan taraga mamang gi ai articles and determinants ki do ai do ai phajana amtanga sem koi gi chapter koi gi magi se koi chapter 2 ga ga series 2 ga episode 2 ga ada ai phajana sem ki khali hadi ai gi do koi gi adu sem timing do angon da yamna koi gi kaya tare angon da thabak ka kai ga angon da myama koi gi nanselak pudo aduna maram oira ka angon da yamna koina nena hogda bai ko aduna mathang tarak pada de ko akoi gi phajana koi gi magi series 2 da articles and determinants ki ko koi gi with koi gi previous year questions ka lona ko phajana koi thagala ki khali ko aduga haibdi kanam dum da koi oja amoine ko oja amoine kan targa koina kan tawje haibdi koi gi tajo thagat bejo kai jab ko aduna adongi akoi gi copy ko akoi gi adumna koi gi copy amakak na ko akoi da kedaw game da hena motivate to ko habdi quality content je koi semno dre content je hena quality oina ba ohen get ra ga di ko adumna subscribe tarok matam da ko like aduga comment aduga share ta wi matam da ko akoi di hena ko da motivate to habdi content je hena quality leiba myam dagi koi sang ta da waitare ai jo ji kan tra kano ji tammi ko habdi equipment jo khat chele ko habdi screening taro ko
ai kano ai gidi khoi Manipur dani tawrise ko habdi ai khange ko ai gidi pasa tan pugina te ko subscribers ai kyam phangoi ba maramdi ai entertainment da sem boy tar gadi koi sahi koi gi entertainment gi sahi khai di ba angang na ju yeng be an na ju yeng be ma gidi koi gi no matter the age ka aduga whereas akoi gi sugumba koi na sem ba kano content jiti kai do kam tam dam sahi koi gi time pan de gina sahi kuni pan bokki manung baputa leiba asikak na yeng gadaw ne ko aduna akoi na aina cheng gadi equipment adi kano singja ai kemta koi si koi gi kano jita ki YouTube te lak pisa na ai kan taw gana bin teba aina pam jab da aina dum hajab ne ba ai gi kano jita Santibla Foundation gi makada ko aina lejaban knowledge koi gi kanagom da kanagom da aina muk kan tawba sandokpa habibu ko ado kanagom ba ai kano jina video jina kana phangib to aduna mu koi gi kanagom da kana tawga sharing to bigiba adune mem pamjai ji habdi koi gi most of the koi gi central government job se koi gi akona Manipur state government ki job kitang tana le rewa koi constable am oi matam da constable am matam lupa lakh tara de tranga pi ai mi ming di pal roi koi mi kantra nganda lupa lakh tranga pi to moi ani ni ko ani ma am ta khalakte ko aduna lakh tranga do wari am da coaching or kanona chakana lairik koi phapom le ga de gi nangi kanon diet ka koi gi brain fana bai tak nam sara ga di wari am da de gi adu di fajan ngan taw heba ade gi sidab dinate ko bank ko koi gi koi gi MP constable have da wari am da kan tranga da lakh tranga pi chang ba have je wari am da yamna kan taw heba have di government tawise yamna la lebu ko habdi isi video je sem tramit asena ai video je ai semai je no khumni shurebu ko adum kantaranga da ai je computer je ai kantaranga da tang ai se kan ta edit taw ko habdi ai phone de gen tawage kantaranga da loin da koi gi kantaranga loi ka khrebu ko aduna ai experience je phana lo taw kre ne ko sida ju taw kre ko yeng ko aduga then the gidi tete se taw gi mi am le se mi am si le ko taw gi ko aduna ai je ta sena makidi ai je bit le rak taw mi oxile e humra ai dik wana gai kantara nganda kano kakhiwan okay reasoning ability ko for SSC ko MTS ko gi ko adigi command high secondary level CPO ko ya have the Havaldar SI ko CGL ko and banking exams ko like ko gi banking exam ko kai thawya gap do dai video om tongan simjar gap ko gi IBPS ki ko gi clerk IBPS ki PO ko RB gi lady ko RB gi office assistant gum ko adigi me amna ko RB clerk ko adigi exam amna ko kana medium student ko ID SBI PO ka duri kitang du ko adigi ko na IBPS PO bu thawya ko ai channel jina ko ani ngasi kana ai video jida maroi na haidu si kaina ndu ko sigi ai channel je asi UPSC gi experience mana koi gi geng tang monda applicable ore ko aduna ai gi target ti ai audience ti kai kana no hairanganda akoi medium student ko akoi gi scale B ko scale B C D ko sigi sangda laiba mission ko haibdi interview yok daba ko akogi exam MTS ki je exam amakak nindana ko adagidi command high secondary level ki je ani ni adagidi CGL ki je ani ni ko SBI Clerk so prelims mains ko adi atai di kogi arai bang atane ba habdi kogi local language kogi proficiency test na lai bu ko habdi ko meite lon je khangbra ko khangbra pa ibu thok private to adugine bu ko adu kanonante adagidi magi DV ko document verification jo kamta ma exam adu pabe de aduna prelims mains ko adu tier 1 tier 2 ko aduga somtagi exam khak like MTS kumba adagi LD kano LDC ko sumba exam sing ko kogi adagi MTS kum exam am thabo ko so machine da focus ta gone ko ai audience ko reasoning the habje kogi
maths ki sorry tam ni kano si je bank ki tam ni ko reasoning ability, whereas general intelligence har ga di koi gi SSC gi tam ni ko ani ji gi kano je sa mane ko na synonym sabdu ni ko have the process of thinking hamne akoina khanmang akoina the process of thinking haba akoina kyam ko gi kano je sida ye english kai na da ko IQ ji ne ko IQ ji test to ne bista akoina state government ki kano ko ko gi aina si aina aina oje ai se ayore ko oduna aina sei kuma thoi da gi tharak exam sing che asuk yam tharak pa sing je amna kan tau te manam dai kan tau te ko aduna manam oiraga oi kano da pi ruba kan taranga da hoi kan toi ko adu gi jo ai adu phong de hai roi ko adu gi jo ai khunong thi myam nang re ko na adu man sung to bi nu ko ai di akoina yong akoi gi Manipur constable ama lo matam da koi gi lak tara den tranga buk ne ba ado koi mi hom le ko mi hom se masino ani ba ai mi particular mi maming de pala ro ye ko exact akan thok ko no ne ko ai yam near akoi ek tang kan thok ko ado gantar ga tina ma gi moi se lak tranga pi ai tare ani makki tranga sam masino si ado amata yaok ti lak tranga do handok pi de na kan taw le le masin lang ani ka handok ahum ka handok nan taw le le ai makai di ko sung state government gi se exam ni thabiu ko ain thar ki ba igi sigi igi YouTube yaw ne ado ngasi video je hawar ji ko okay akoi gi akoi reasoning ability ko akoi ngasi gi kano je iram je ko irakhi ko ado si mangoi na aina kantarang anda aina pai aina ai gi da sana ga da ba akoi gi kano hai tara ga di ko exam kam exam thaga de ke habse akoi gi assistant audit officer ko or assistant accountant officer ko akoi CHSL gi ni ko adegi di light akoi gi assistant section officer ASO habdo assistant section officer ko adegi di inspector ko central excise preventive officer ko examiner ko adegi di then inspector ko central excise preventive officer or examiner ko si ko adegi di sai ko ko gi PA ko postal assistant or sorting assistant ko multitasking staff ko maru ina ko ina ai gi kano sta railway recruitment ko मैम ले बिल्कुल अकोई की कनो की NTPC की अकोई की रेल RBI को मैम अकोई की प्रोग्राम माँ की ट्रेन टिकट की कनो की जो मैम ले बिल्कुल अरे दी बोर्ड ऑफ RBI को जॉब्स को है दी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है ने को हवलदार को अरे दी ASI को RBI जे कन बैंक की जॉब ले को ऐसी ना कनो की रेलवे की ने को संदूक से हो गए हवलदार ASI SI को CPO है तो अरे स्टेनोग्राफर को अरे LDC को अरे लोअर डिवीजन क्लर्क को LDC को अदुगा सिदा हपम दम ले को अदुगा अपर डिवीजन क्लर्क की जो यानी को अरे डाटा एंट्री ऑपरेटर को अदुगा ट्रेन्स क्लर्क यानी को बनी को सिदा मसिंग हम RBI NTPC को अरे IBPS की और SBI की को क्लर्क था भी यानी को RBI की ऑफिस असिस्टेंट को CRB ना कनो की नहीं को बैंक की नहीं को कोई की IBPS NTPC को हाई रेको सी हाई ग्रबा हाई रेको ऐसा सी IBPS सी रेलवे की नहीं को IBPS NTPC जे सी जगह नहीं को या हम ना कोई की सी मशीन अंको नहीं को रेलवे की नहीं को IBPS की OA को ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस की को IBPS की स्केल 2-3 को RBI assistant को सेबी की पोस्ट में नहीं को थाबे बा अरे LIC की AAO को सुगुम्बा एग्जाम अदगी दी ते खरज ले को आई अदुरी को कंतर ngada ते एग्जाम खरदा आइना तौदिसे सी SSC की combined graduate level को SSC की 10+2 को अदगी दी SSC की CPO को आदि साइना हाई हवलदार SI को SBI की PO दी हम कोना सिदे कितंग वर्क कनो तो ने को क्लर्क को मियंग को IBPS PO याई को क्लर्क याई को मादिन LIC AO को RBI की असिस्टेंट को दुगुम को IP and NCB को UPSC CPF याई को UPSC की रेलवे को अदि UPSC CDS को अदि UPSC NDA and NA को NDA की आइना कोई की मैथमेटिक्स ता आइना कोई की शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन की कही को अदि आइना से न्यूमेरिकल कोई की एप्टीट्यूड क्यों ना को एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसी की कनो से सिलेक्ट को इन व्यू को
adagidi syllabus se koi bank na koi sma hai ko numerical ability ko or se ojikti mu kai hargan to reasoning ability hai ko reasoning ko numerical ability si je numerical ability je numerical je reasoning ability gi manung se cha level ko English comprehension ko banking awareness adagidi computer and marketing je ojiti to ko aduga next akoigi phrase and koi kano silam ko English section ko adagidi reasoning section akoi banking awareness ko marketing ki kano noi sales ki kano ta labor kadi thagalo hai tara kadi ko thagala ke ko ai adu ki jono proper knowledge le ko computer ki knowledge ko ai computer ki knowledge ki jo aina ai kano ni sam kano ni ko PGDC ni ko aduga current affairs ko current affairs ki jo ai kano ta ngada ai ki telegram ko ye Manipur Bank guide 125 and live never ko ada nunti khuding ki khabar kanta woni ko akoi gi Times of India gumba ai khabar hum lo ko ahum du gi thagar pin ko dum ai pisa ting ni ko nunti ringe mana oji podum lawri bini ko ado sigi mangone na ngasigi topic se mu ira gi ko ngasigi khoi gi topic se alphabetical series ne ko alphabetical series se kanam tamda akoi gi alphabetical series se ani thong nei ko alphabet series ma numerical series ko ani tho ebu ko ngase kon tok du se alphabetical series ne ba si je koi gi magi mark se amu lek ko source se ada 247 nei ko SSC MTS ki ko non technical ki ko 25 ki total question je 20 questions ne ko adu mai mark na total mark na 60 mark haibdi koi gi question ama da mark kano koi each question that carry 3 marks ko question ama da mark ko aduga negative marking na 1 ko then series se akoi gi alphabet or number ko haibam nei ko aduga mark ta maje approximately ko maje 10 to 15 marks yan hang haba haba koi gi si sodum koi 10 to 15 adi 10 11 or 12 13 14 15 ko have di 10 obi 12 obi 13 obi ado ayam di 14 to 15 adum oibni ko aduga SSC ko combined higher secondary level gi samane ko have di tier 1 ki exam da ko koi gi total question je 25 question ko aduga total mark na 50 ko means akoi gi each question carries 2 mark ko have the 2 mark carry to wave ko aduga negative marking na 1.4 ko have the mari to pagi ama ko andra gadi kya tare 0.50 ko per akoi wrong answer ko series na alphabet or number ko aduga mark na 10 to 15 ko approximately ko aduga SSC CGL je asigadi same with SSC command higher secondary level ko sina tier 1 gini ko tier 2 dire amon chakola kaduni ko aduna banking exam ki banking ke muhara ganda banking ki deke dogam tanda there will be okay gi 35 number of questions ko then adikiti total mark will be 35 ko that means koi gi its questions carry its question carries 1 mark ko duga negative marking na 0.25 ko have the shiki mai tare ko abdi magina 1 mark oibaki 1.1 di 0.25 abuga aina mawangda decimal ki hagido 0.25 di 1 kedobo kana mane heba koigi 1/4 mane heba ko dumaina sumain lai ko ngasi topic sam lu bni ko si jam marks so bni duga lu bni ko aduna pajana mun tabi na ba ai di ko not tok selo bi ai ko not tok shin bi na ba koigi kantranga da aina noida suggest tok jeri ko adire horage ko akoigi alphabetical series subject kaina tamda koi abc dune ko adire irage ko a sijni ko cj abc je kabulai to koi 26 ne 26 alphabet letters ko aduna a jna kya nam tamda koina 1 ne ko then b jna 2 ne c jna 3 ne ko daga d na 4 and e na 5 f na 6 daga g na 7 ko H na 8 ko I na 9 J na 10 ko 11 12 13 ko M na adagidi N na 14 adagidi O na 15 adagidi P na 16 Q na 17 adagidi R na 18 ko sumaina akoi gi sumaina sembi thamgadam ne ko sumaina akoi A B A na 1 ni B na sina san sina gadam ne ko haibdi si je
Sumana same thamgadab ne ko same thamgadab ni sumana up to 26 ko sumana ai sang erogi ko 26 25 aduga sidena to ko 24 ko x kini ko nw gina te ko sumana dai re ko aduga hive je ko gi total total letters kya no total letters je ko gi 26 alphabetical letter ko adegi then akoi gi sejda vowel ko vowel yar ko ni ko vowel ki manga ma adudi a e I o u ko aduga then consonant ko consonant G21 ko adagidi stage ta koina maruena ko akoi gi hari basigi abc je abcd je akoina sije phaba am darka oye ko haibdi p je kai position da lei adagidi a na kai position da lei habje asije yamna koigi darka oye ko aduna kai akoina kai method sijna ge have do aduju palake ko before that ko akoina koi kana sa akoina khang je izodi ko se akoigi izodi ko saram irege ko akoigi izodi je season singbi o ko e ko e gi 5 ko then akoi gi j gi kya 10 gi number de lenga ne season sing ma ji akoi gi o kana ba jar ke ko 15 ko t 20 y 25 sigi akoi gi no kok to ko koi print ro gana print ro ga thamjan gro sidi matam chukpada ko habdi sije koi gi na kana gumba na koi gi kanto koi gi exam competitive exam thaning tar ga ko central job thaning tar ga di sigi posma koi gi e na 5 ni ko j na 10 ni adagi di o na 15 ni t na 20 ni y na 25 ni habje sim di sung ko bi no kai nam tunda asije aduki matik koi popular ba koi gi kano ne ko akoi gi method amne bu ko maram di kai nam tunda koina easy akoina ke dogam tun easy ka koi gi kano je si kanam je easy 5 na re ko adar ga ji ka de le koi haro ne ji ka le ga tara ga e de gi f g ko ani chali ko adu di sana idai ko sana ngan ta koi gi g je ka dawa ka le ga ga di e de gi ka dawa e de gi e f g ha ne ba ani chale ba adar ga di e je ka no e je 5 ne ko plus asle ta 2 to shala ga di 7 ne ko nata 7 ne ba adar ga di si je nearest preference lo ba atare ko nearest preference lo ko aduna adai den adai di yeng se ba sung ko adai di akoi ai je kai de le ge habja asi kai de kan khang ne ha tum ne akoi si jo dum kan tang an ko si je de yeng sare ko je I haraga j la paina minus ro ji are an tagna akoi gi kan ro jare ko g akoi gi izodi gi e de gi f g h I ko mari chala gi 9 or mani bu ko man ro ji are adagi dina tagna akoi gi j je ti ni dina j gi mamang da I le dina adra ga di akoi gi san ro je je kya no 10 ne bu ko minus 1 di 9 ne 9 je kai rang ne ham tam da akoi gi 9 je akoi gi I ba watch orang ne bu ko si je nearest preference t ne bu ko adagi di khudam hoina adagi di l ha ji yeng ha je ko l je kai le ga ji yeng ha je l je kai adudi yeng ha ji l je akoi j ga nang ko j k l ko ani chat le ko adudi l je kya ta ni de adu j sorry j kya no j kano ne ha le ko j kano 10 ne ko adudi l m j ko j or ga di te ko j or k l ko k l adudi l j 12 ta le mane 12 ta
L leramane ba L habse si nearest preference to ne ko adagidi akoi R amu yenga se ko R ka ri ga yenga se R je koi O gan ne ko adri O P O ko P Q R adudi home set ko adudi O je kya no 15 ne ko O je 15 ne plus aduri ga si jain tai je ko na ne horan ko na amna maru ka tu ni ko hai di tai tanin ta ko ne ti ko thawai ta ni ko si je 3 set laga akoi R si lege R 18 je R ne ko nearest preference to ne ko si ko adigi last akoi last te B gumba khala uji ko B je akoi kana de lo ye B je akoi T de lo jare ko T U B ko adigi di si ka T ji ka na 20 ne ba adigi di T je 20 oita ga di plus 2 adigi di 22 do B orang ne ba adigi di then adigi di X har je X se kita wam tanda X se akoi T de lo jare Y de lo jare ko Y X Y habina duti Y ji ka no 25 ne ko adudi ai kano de lo ge ai san lo we ai gen observe da kano lo we ai di Y de lo we ko Y ji ka na tanda ka no 25 ne ko minus 1 to ga di 24 do ko gi kano ko gi 24 do X wa ngani ba 24 do X wa ngani ko sana ko item sana X wa ngani ko nearest preference lo ko isi na nei ko aduga akoina sigi watching je ningsing da ya da bagi ne thawai ne palai ji ko izo di akoina maruina ningsing bai ji ko akoi A B C D E book ti dum wa A na 1 ni B na 2 ni C na 3 ni adai D na 4 ni E na 5 ni ju khangna le tan ko sidagi di kya khange ko na sidagi manga am khange ko manga am khange adagi di then adagi di kya adagi di izo di eno je ha ke dom izo di hai di 5 ki akoi ki 5 ki 5 10 koi 5 1 5 ki do adu ki do kano wa ta 25 pu tang kha mai ta koi 5 1 5 5 to 10 3 is 15 the 4 is 20 5 is 25 ko adu ki do so na si izo di je si ma khangjan biro ko si gi manga am le le ko si gi word manga am le le aduga next step X se kya no X dum khang le opne 24 ai ne ko adigi last ni ne ko Y na 25 ne ba aduga Z na last 26 ne ba si home jem khang ne ba adura gadi akwen apun ma khang ni je kya na da trom doi ne ba trom doi what 13 words ti ke da wam da khena line khang me ko atai ji da khena kamain thi ge da ge ham tam da ne smain thi ge de ne ko masai gi izoti hari ba kano je si ji ya maru e ko izoti ji da thi de ne ba ayong da ai what ama swang de be ke ko ai che ka le ram ge da ge ham tam da ne ai che kano izoti pa lang da de ga di ai che wang ne ko adagi di akoi gi kano je ke je kai da kano leng ga de ge ham je asi kano je ke je kano da ko adudi 11 ko 11 de le mani ko 11 ke le mani ade m ha ji ko m je du ga di je ke adudi 13 ko 13 admana sum swan na dum ko akoi gi ka ta practice to in to sana ko ade ga di no na hang web akoi gi alphabetical series de ko yam na dakar la kane ko aduna akoi gi word kha ju ko sigi se trom do em lai re ko se trom do em lai re khona wa che trom do what am de khona ira lang khang ko aduga khang bia ba te khra ai session pre ke ko z ko z ji im tam chana ira ne sai nei ko ado sidai sida akoi gi sigi kano je se 7 ma ma yauk jane 7 je sina 7 en ningsing bi yo ko 7 en ningsing bi yo ko adegi di den ate ke 8 ko 8 sisan ine ko 8 se jan ine si je smai na pasin matam da si je ke da gam tam da akoi 8 dum boye to 8 dum boye ko aduna si je 8 ne ba sim sing bi ro ko adagi di I san ine jana ko adura gadi I san ine jana ko adura gadi 9 ni sim bi ro ko adagi di ke je kai da ni sing khang na dere ai di koi gi cricket ki Kings 11 Punjab to khambra Kings 11 Punjab ka habna Kings 11 Punjab am lai ne ko Punjab ana koi cricket ki kanom ne ko cricketer sin na dilon khang ne ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯗꯅꯀꯣ ꯀꯤꯡꯁ 11 ꯄꯟꯖꯥꯕꯁꯦ ꯁꯥꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯁꯦ 11ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ 20ꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2020 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯞꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ T20 ꯃꯦꯠꯆ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯗꯨꯝ T20 ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ 20 ꯀꯣ 20ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯞ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁꯦ 1ꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ 13 ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5ꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 5ꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏ 6ꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯁꯤꯗꯕꯨ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯝ 6 7 8 9 10ꯗꯤ 8 9 9ꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯝꯁꯦ 13 ꯑꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤদি Wꯁꯦ ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ 26 ꯂꯦꯇꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ Wꯁꯦ Wꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯏꯅꯤꯅ 20ꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 23 ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ 1 2 3 4 5 6 7 ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ 20 ꯑꯗꯨꯗꯤ +7 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ 20 ꯋꯥꯠꯁꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ 20 ꯋꯥꯠꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯠꯁ ꯈꯪꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯋꯥꯠꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯤꯅ 1ꯗ ꯂꯩ ꯕꯤꯅ 2ꯗ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ 3ꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯤꯅ 4ꯗ ꯂꯩ ꯏꯅ 5ꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯆꯣꯏ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯔꯤꯁꯀꯤꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ A B C D E F ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ X Y Z ꯁꯤꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯜꯐꯥꯕꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯔꯤꯁꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ alphabetical series नेबको normal alphabetical series नेबको सिना अखोई गी हबदी ABC मागी कनो दो अखोई systematically दम चट खिदो अदुगो नंबर 2 दना अखोई गी कनो हबदो हबदी reverse को हबदी अखोई गी Z Y X को अदुगा CBA ओदो सिना reverse alphabetical series है को अदगी उइको अदगी नंबर 3 दा अखोई even number लाइक अखोई A जे नत्रे को B अदगी D को F अदगी F H J को असिजना अखोई even number को number सम मेरे को अदगी 4 दा अखोई odd number को odd number है कदी A C E को अदगी G को इसमें सिना odd number सम साम ये रहेगा सिना number है इनको को अदगी 5 दा अखोई नहीं दूसरे खंग दिबे देबो को first की जना 8 अखोई A to M को अदगी first की जे अखोई तंखाय में अखोई केदवा A to M सिना अखोई normal ओइबा को A B C D ओइबा अदुगा अखोई Z तगिना A बुकना reverse ओइबा को सुगुम्बा मा लैको हाइदि first ना normal ओइबा को first ना normal ओइबा अदुगा second की दना reverse की order ओइबा reverse form mai tare ko reverse order ko adan oigedaba mo ko lai ko sana adagi di 6 dana akoi gi first second ju reverse ko light adugi habdi M to A ma reverse ba or akoi gi amana Z to A oibam ko sina akoi gi first and or second je asi je reverse order oiba
adagidi 7 da khona naina duje alphabet alpha alpha alphabetic series ka aduga aitana miscellaneous ka okay siga jin ko na kana khana na duje hoji pakha duje ko gi adudi gyan tana ba ko gyan tara ji ko si je gyan tana ba ko gi kidagan tan magi formula khale ko formula ante no ko rule set ko rules tam khang minner ji ko si question ni ragi ko question ma igi ko na khang na ko okay question ma ni rage which letter smamita no ite ai thaba hala namani is third to the left of what fourth to the right of 6 from the right and from the right end I see the what the third which letter is third to the left of 4 to the right of 6 from the from the right end sigi question je ko chunga da ai question ma han hot ki ko adu gyan ta na adu di mon gyan ta ne ko which CJ kaniko which letter combined higher secondary level the hangim niko CJ which letter will be 6 to the right of 4 from the right end in alphabetical series ko have the which letter will be the right of 4 from the right end in alphabetical series says the aina hayo dom ne adu hai ge tabu gi ne aina si question aina pakalai natraga de amado holam yaram ne ko says the anang sai hayo dom ne ko adu kai nam tundna akoi gi akoina matam chup da khan ka ji ko akoi gi songi kana je songi jina koina right hayo ko akoi gi songi jina right ko aduga then songi jina left song jin left ne ko right china koina ren hai ne ko R E N D ren ko ui ko aduga song jin left ki jina len hai ne ko L E N D len hai ko hai di song jin left ni song jin right ne hai ne ko adugi ne na question song ama paklai ji ko song jina right ko akoi gi somdo lage sigi je koina pareng sana ira me khalo ko ai gi san ire ko adubu sigi je song gi na right ne ko sigi je 15 nagi lower je 15 gi song gi je right song gi na left song gi na right ne ko admaina dai re ko adu ka di sida question dang la ke ko sida hai je kai nam da akoi gi na from left end dagi ko left end id akoi gi sida A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S sibutang han hai ko mamdi sita hai je hendo kreb ko am the left and chuna right end ko kai hai bo question ta hai je fourth in the left end hamne ko adrang sa in left end je krom ne hagre fourth from the left end ko adrang left end som ne ko je fourth ma hai 1 2 3 4 ko aduga which letter ko aduga which letter will be hamne ko 6 the right of 4 hamne ko 6 to the right of 4 hamne adudi 6 to gi right ta hamne ko adra gadi 6 ki right ti som ta re dana ko
aduna kedara gam tamda adu ire ko 6 am hapslo hai ko 1 2 3 4 5 6 adur gadi the answer will be J tarane ko se option man pre kane ko a asina option je na ko gi b g kano ka map ko gi alphabet series pre kane ko adu so the answer is J ko hardi somjina kaine ba left ne ko left left sina kai ba len l e n d len ne ko song sina kai ne ba right ne ko right sina ren r e n d ren ko sima ta da talaki ko si ko episode 1 an to ko si je ko na exam sanam khol utar gadi wari im da si api palo we ne ko achaw bolom tar gadi amon no da ko gi mata sara kane ko aduna si je akoina kamani amna ko gi kan tarang anda ko karamba method seasoner ga khot pe have je asem yeng je ko okay adu method si khang nai da koina khang bia kha ai ta am gi ko adu di ko akoina left to left ko left to left se left to left am tar gadi ke do ba ma je khoi gi magi position my position je left to left am tar gadi symbol ko symbol da subtraction oigane ko subtraction ko minus ko si je ko gi subtraction oigane ko si je len ni ko left ne ko adegi di right to right or mo ko have the same position or mo ko kona gyan tar kini ko same position om tar gadi subtraction ko si jo subtraction ko sina ren ko okay then adegi di koi gi left to right have the sina different position oire ko have the position man andre ko adre opposite position oita agadi addition ogada plus ko aduga sisna sisu ren ni ko amdi left to right and have ni ko adegi di right to left and ko sisna mu sisu addition ni ko addition oigani maram this is a different position of sina len ne ko maram di left end of sina right end of ko hai sta sina gi da sta ha do right sta left end ha je left end ka do ko aduna sigi je akoi gi ma gi je rule ne ko sigi rule di akoi gi word ithura gi ko rule number a da kainam tanda rule number a rule number a da kayam tanda if the directions if the ngo si ja sign pirang ko pi de jang khang ni dan ta sita la pa have the ko gi samana ba left to left or maga di ki do ne ba subtraction to ne ba ko le ni ko aduga right to right or am ta ga di si jo subtraction to ne ba ram di rational ren ni ko right na ren left na len ko adagi left to right oram ta agadi opposite direction on ta agadi addition plus ko ren ko aduga khoi gi right to left ko right to left and on ta agadi is different khoi gi or opposite direction on ta agadi addition plus ko len ko sije sida ira pada khang ne ko if the direction are same if the direction are same hamni ko if the direction are same then ko dergadi subtraction of numbers take place
ko aduga rule number B da ko rule number B da ko if the direction sinjalo ko si ko are opposite ko then addition of number takes place size kanone number sedam ko takes place ko size khangin ko if the direction are same ko direction do chamanam taraga di if the direction are same ko then subtraction of numbers take place hai ko aduga sina if the direction are akogi opposite ko then akogi addition of numbers take place hai ko samani ko sije kainam da sigi first ki ani je kainam tam da first ki ani je asije rule number A na hai rule number A na ko aduga sigi ani last ki left to right ka right to left ka different direction of na kainam tum da sina rule number B ko sina rule number B na ko haidi aina kano khigi kano haidi jare ko kano explain to jare den ko haidi if the directions are same then subtraction of numbers takes place am ko haidi kainam the CJ neba ko inga sagi sina CJ neba ko ado asiga same on ta ga di CJ neba ko haidi subtraction to ne haidi simply kano ko simple term da ko chamana bo am ta ko direction chamana bo am ta ga di minus to gani aduga ko gi direction do kari gumba different direction on ta ga di or opposite direction on ta ga di addition to gani ko selo re ko aduna question je ngasai da di kanta re ko adu ga di question na aino ko gi si sang edana ko ngasai aino hot kido adu do si je ta ko answer ko kai ta gi ba so the answer is J na ta gi ne se ko id adu aina kano ko gi araiba ko gi method to la gi ko okay stage da mo na hangim question je which letter will be 6 to the right of 4 from left and in alphabetical series have ne ko left and have ne ko left and ha ga di sida mo ni mu ko left and ha ta ga di left and l thambiro ko l thamani aduga 4 jan no ni maning de kan ro ko ni ko 4 thambiro ko left and ane 4 thamani aduga sida kai hai sida koi gi ubra ko ui ko sida left and have ne ba left and have ne ko left aduga sina kai hai ba right hai ba aduga ani je ke dore different position ore ba ko different position oi ta ga di rule number B gi matung ina kai dau ne ba plus tau ne ba sida hai je ko sina right ni sina left ni ko si ne ko sina right ni adu suna left and ne ko aduga di plus tau ne plus kya no 6 tau ne ba 6 tau ne aduga di 10 tha re ba 10 ji kya nam tum da akona ijoti ne kya no ijoti da e na 5 ni j na 10 ni adagi di o na 15 ni t na 20 ni y na 25 ni habje khangramina j ji kya no 10 ne habje khangeba adu hence kantaranganda j ji khange ko so j is the right answer ko adu ga sigi method ji putho ga hor pe ara dena ko adu di ngasai question first da amu gi nga ko sida mu itu ari u ribra ui ko u raga di u bujan ko lagi which letter is third to the left of 4 ko to the right of 6 from the right hand ne ko have the akoina sida maru ni yeng du sika kaina am dana akoi gi last ki jani yeng oba 6 from the right hand ne ko aduga sisna kai haba 4 to the right have ne ko sisna 4 to the
right habnebko ado amasina third ko third to the left habnebko ado gadi sida kona maru yeng duje sigi maningi right and jima ko right and jim yeng ani ko didi right ado hola ge ko diri ko right and habne r thambiro ko sina question number 2 gini ko question number 2 gi solution ko sije soina ko abc taro hola jai ko ado aina adu to atawre adu am sang ani ko adu ka method che khona sina tawam jai talaki ge ko ko gi second taro ko question number 2 gi jai ko hola ai ko question number 2 gi je soina taro kane ko adu di right and have ne ko right in r thambirani ko ubra r thambirani ko r thamani r tham matungda akoi gi 6 thamani ko r thamani ko question ji ko block baning bai na uram debe ko 6 lai re ko 6 thamani 6 matungda kai hai aduga question pan inthokan phaja 6 ko right from the right and have ne ko aduga sejida muk fourth are ko okay ko sejida muni biro ko which letter is third have ne ko sejida third to the left of 6 to the right of to the which letter is third ko to the left of fourth to the right of 6 from the left and have never 6 ko 6 from the left and have never ko aduga amana fourth to the right have never ko aduga amana then amana third to the left have monga si om jeni simbiu ko adagadi last ki je left of nina akona solution ko solution da left and thamani ko left da 6 le ni ko adudi 6 ka ma thane je 4 ni ko 4 jiga tawani ko 4 jiga 4 je si je kaino left and ne ko ado fourth sigidi right ne ko adagadi left and left ka right ka je different kanone ko position ne ko different position ne opposite direction ne ko opposite direction or ta ga dik kai da hai ngasai kan ta nganda ko yi rule number b da kai hai rule number b da addition to hai ko plus to hai ko adu plus to je plus 4 ko plus 4 to ani ko aduga which letter is third to the left have never third to the left have never ko adu gadi left and have never sina left ka di kai no left ka di chamana re ko same direction ore ko de same direction oi ta gadi kedawani koina rule number a do apply to ne ba rule number a da silai re ko left to left ore gadi koina subtraction to gane ko adu gadi -3 subtract to ro ko adu kya tare adu gadi 7 tare ko 7 je 6 4 10 ko -3 7 tare 7 je akoina kya na e ko e f ko e je mga 5 ne ko e f g adari g tare ko g is the right answer ko g tare 7 je g ne 10 jina j ne ko adari gadi si jare ko aduga question amaga kholaki ge duga ai kananta hajage okay which letter is third ko third to the left of fourth ko to left of fifth ko to the left of which letter is third ko which letter is third ko to the left mana ani question ni mana ngo ba to the left of fourth hari mana ina sijika acha ko si pacha mandriona which letter is third to the left of fourth ay gadit mana ba ko si sina combine has second level da hangi ma tane ko aduga MTS ka ani gi da khoi gi hangi bane ko aduga CHSL gi jo si chamana hange ko adugi ai kan tang anda moi hola ki dune wale ko which letter is third to the left of fourth ko to the right of fifth to the right of fifth ko to the
right of 6 from the left hand, from the left and in English I see tapam niko hap ju na khang alphabetical series ai gatam niko question gi matung ina di monisita CGL gi hang kan si koi command higher secondary level gi question da ko hang bada di alphabetical series an yaw me aina sum khot pada option hap da ne ko sida lo yaw ko in alphabetical series adagi di ham me de so in alpha sida yaw sibudi yaw in alphabetical series an lo yaw ga da ne ko sumaina CJ word kya sugam tanda which letter is third to the left ko aduga fourth to the right ko aduga fifth to the right ko aduga sixth from the left and have never kyano mari sure ko aduna CJ hot ngai de ko ai kitang CJ lai ko kitang ko gi digit ahung gi hot kre ko adagi digit ko gi ani gi hot kre ko aduga admaina ko kano ying je bu ko hanakti amuk asije ko chinga da kitang line ba ai di gyan ta da be bu ko adun ta na ba ma han hot ki bu ko okay hochra siga sian hot ki ko which letter will be 15 ko which letter will be 15 to the right of 15 from the left end, in English alphabetical series ko series da hangise kuma ki option da piram mi je ka ki nam tham da ko none of this okay step mo nim biro ko which letter will be 15 ko 15 to the right of ko aduga 15 from the left end ham neba other gadi akoni yeng du kai nam tanda left end ham neba ko left end ni aduga sina right neba ko sina right have neba adu di opposite direction oita gadi addition ta wani ko sika amtan kya ta gadi ki yong namta मैं आम तो हो लगा तो क्या ताकत क्या था कमेंट सेक्शन में थमी रहो ने ओके आई तुम सांग जा रहे को सॉल्यूशन को 15 का प्लस तो वनी को मतलब दी डिफरेंट कोई ये डायरेक्शन हो बेगी अरे गदी 30 को 30 तारे बा 30 जे since कोई ये there are only 26 letter in alphabet series को alphabet को sorry कोई alphabet ta koina laise 26 letter kitang ne ko so that we have to kidawa subtract ko 30 by 26 ko so that we get 4 ko then that means D ko D A B C D ko D tare ko so the right answer is B so the right answer is B 4 sorry D thangara D ko sain khangani ko sijna khoi gi letter ma khakne ko admaina adagi di ngasai question do la age ko ngasai question je maning wai obis da aina kan taw bu ko ado anyway hola age ko okay se yeng biro ko akhoi gi sija which letter is third ko to the left of fourth to the right of fifth to the right of 6 from the left and in English alphabetical series ko
adu last ki left end je left end ham si left end je si je ana yenga je ko sine quite important hoy je maning gi je left end je kya ne ba si je 6 ne ko 6 ne ko adar gadi maga thang mathang gi kano do 5 to the right hand ne ko si je ke ubra right ne ko si je right 6 sigi 5 se ke no 5 se right ne ba right oi tar gadi ka dore left ka right ka di opposite direction ore adar gadi plus ko maram di kai nam da rule number b to apply tar ne ko adar gadi 5 to ne ko then am ka yang je ko aduga 4 to the right I have ne ko si ju right ne si ju right ne ko adar gadi si ju 4 si ju kada ne left and lo yang dini ko left and lo yang dini ko si left and gi sigi 4 to the right have je 4 to the right ai tar gadi si da mu 4 mu tham mane ko aduga which letter is third to the left have ne ko left have ne adar gadi left ka di kidawre same direction ore same direction oi tar gadi kidawni minus ta one same direction oi tar gadi minus lakane ko minus kya lakane ngasagi 3 dong third dong 3 ko adar gadi kya tarani adar gadi se 15 minus 12 tare ko 12 tare ko 12 se akoina kya oyani dudi English Alphabetical Series ta kya oyana matam da ijodi mitung ina j mitang da j te ni ko j adudi j mitang kano khallo ko j k l l oyani ko adudi the right answer is l ko swan ho kadiba ni ko question j ai ibudi irake ko ai kano da shambo ko which letter is third to the left of fourth to the right of fifth to the right of sixth from the left end in English alphabetical series 7 ko ado san hot kada ko ado ai kananta mayam da sa ut ke habdo ado ulam ge ko sigi question number sigi je khange ko lam ko sigi kanada kali question number 1 le si question number 1 je si je koina class koina 9 ta 11 da thina gane ko class 9 11 da kamai hot kada game tan dare adu ula ge ko Ka which letter will be 6 to the right of 4 from the left end in English alphabetical series hai ko which letter will be ko 6 to the right of ko aduga 4 from the left end have ne ko left end ko aduga di stage da a b q r sibudang irage ko maram di kantara ya ne ko stage the fourth which letter will be 6 to the right of 4 from the left end have ne ko in English alphabetical series have ne ko adi khogi somje na habdo somjina kai ne ba somjina right ne ko right ne right sijna right end ne ko right ko sijna khogi ren ha ko r e n d ren ko aduga somjina left ne ba left sina ngasai re ko ren kana sorry len ne ko l e n d ko len hai re ko aduga di khogi left and hand ne ko adudi 4 sta maje ko 1 2 3 4 ko aduga 6 ma hapsala je ko habdi manam di left and dugi right ta have ne ko right ta have ne which letter will be 6 to the right and of 4 have ne ko 4 sigi 4 digi right ta have ne aduga di 6 ma hapsala je 1 2 3 4 5 6 sta je ta re ko hai sina method 1 ni ko sidan tani je kaina do kanu ne ko sigi ko gi angka je sigi calculation je ko gi method kya hopya ge adune ko sina method 1 ko m1 ko aduga method 2 da ko akon sa hot ki do akon hot padri ki da wale akon sa hot padri ma do left end hai tare ko left end or gadi 4 ne ko aduga amana right ni amana left ni ko aduga different kano tare gadi direction tare gadi plus la ani plus akoi gi 6 aduga gadi 10 tare 10 je ko kyano j ne ko 10 gi position j gi 10 j gi position ne ko le je ko j tare ko se ju j tare
सिदाजु जे तारेबको सी 6 सिदा जे तारेबको 6 सिना ते लो जे सिने को मरु को सिदाजु जे सिने को अमना आइना हानिंग जे से उनिंग जे अमा मेथड अम जो कोना क्लास 9 अखोय की 9 10 11 12 तक हॉट बजे असना कमा हॉट के यंग को मोय कोच ना कमा तो गेट मेथड 3 है को मेथड 3 नॉर्मल मेथड ने सिना को मेथड 3 सिना मोना फर्स्ट स्टेप एंड हायर ने को फर्स्ट स्टेप ता जे कोना लेट कोई की start with the 6 letter ko with the 6 letter ko letter from the left from the left ko sina step 1 ni ko ai wali ko I do de ai kana taw gi taw step 1 ni from the left ko from the left ko from the left ko in English alphabet in English alphabet alam ni ko so the 6 from the left is F ko habdi kainam na A B C D E F ne 6 ko F ne bu ko simani simbiro F left tagi di F ne bu ko sine step 1 ne bu ko second step ta move forward to the right of F to the right of F ko to the right of F ko habdi akhoi gi sije ngasa F lagre right ega som ne ko sije ai chumni ire khalamo sidai right sidagi kano khoi 4 am set loye se 4 am set loye F se kya no 6 ne ko 6 ne ba aduga som dagi plus ne ba som chalo move to raga di 4 move to raga di santa re ko F se 6 ne aduga di 10 ta re ko 10 ta re ba aduga di 10 je kaino J ne ba ko sini da okay ngasi ki dem tang sai den machine jara ko maka akhoi gi mathang kan taraga akhoi gi kan thagalaki ko mathang akhoi sigi series 2 thagalaki ko sang yam na ko aduna sang mani na akhoi gi kan taraga thagacha series se akhoi gi 1 2 3 na ko 3 ga tere ni ko 1 je sidalo asi ngasi kra magi concept to ta khre ko ado 2 de jo amoina akhoi gi to understand better ko habdi thoroughly khangna bu ko ai 2 ge ju phajana 2 da phajana khangani ko aduga 3 dana amoina khangani ko aduna मैमना अखोई वीडियो से मैंने वीडियो से काने खलगा दिको मुखसु रिमाइंड तक जरी को अदुदी आई चैनल जे अखोई अदमना अखोई काने खलगा दी अखोई सब्सक्राइब तो तविरमो लाइक तविरमो अदुका कमेंट तविरमो को अदो नोंगी अखोई ने देर वंस दा अखोई शेयर तविओज कॉपीगन को मतंग अखोई सीरीज 2 जे अखोई series 2 ga ko lana koi kana bu ko quality content koi kayama koi ko shortcut koi tip and tricks ko koi pudan lakse ko ngasi de matang asta koi series 1 je koi gi matang asta koi gi rosinjar ge hayamuk series 2 da thagachar ki ko